Inibingelele babukeli, la nikhuluma noMzwandile wakaMkhize uDabukali eMtubatuba eGonjwaneni. Umsebenzi engiwenzayo ngumlaphi wendabuko, ngisebenza ngokomoya ngiphinde ngisebenze nangokwesintu. Lo muntu la wahamba mama wakangethuna la uthi angizwa kahle. Lo muntu wahamba kodwa wavuswa ngoba lento leyazi umuntu wazikodwa athi akafile kodwa akazwa ngizwa mina enganele kodwa ngokuthulwa thumoya. Leda ngibile ngihamba kodwa ngikhuleke. Inibingelele babukeli, la nikhuluma noMzwandile wakaMkhize uDabukali eMtubatuba eGonjwaneni, kodwa ngokuhlala ngihlala la kwaMashuka F khona la engitholakala khona. Umsebenzi engiwenzayo ngumlaphi wendabuko, ngisebenza ngokomoya ngiphinde ngisebenze nangokwesintu futhi onjalo. La ngizokhuluma kabanzi ngokuthwasa kwami okwangisuse South Africa kwaze kwangibeka le ezweni laseZimbabwe, la engathola khona nodokotela uKhehlelezi kuyena owahamba ngithumela eZimbabwe, ngihlanganisa noGogo Mangcubo. UGogo kuwuye oyena owamthwasisa naye udokotela uKhehlelezi. Ngithi anginilandisele kabanzi ngalokho. Uqala kwami ukwazi ukuthi ngisiphiwo ngiyacabanga ukuthi kwaku-2009 la engaqala khona ukuhlushwa kakhulu idlozi. Ngangisesikoleni la engangifunda khona, ikhona la engangihlupha khona ukuthi ngithi ngifunda ngizwe ama-voices amaningi noma ngizwe amazwi amaningi ayengehlela ngaleso sikhathi leso. Ikhona la engaqala khona ukubona ukuthi lento laba bekhuluma ngayo mesihamba abantu ekhaya ukuthi kukhona umuntu onedlozi ekhaya la ngayibona khona ukuthi shuthi yimi idlozi likhethe mina ekhaya. Udokotela uKhehlelezi umthola kwami ngamthola kwi-radioweni emsakazweni uKhosini. Waye khona lapho ngathatha inamba yakhe and then ngahamba ngayekena ngayohlola. Mengihlola wangitshela ukuthi nginamadlozi, amadlozi mele ehambe yothwasa asephezulu kakhulu amadlozi ami. Uyena umuntu owangithatha wangibeka ezandleni zakho ngokubona isiphiwo sami enganginaso namandla engangiphathiswe wona ekhaya. Wathi lengane la ngifuna ukuthi iye kwenye indawo, ngifuna ukuthi yenziwe izandla zami ngoba nami ekusweni kwami vele kuyena umuntu engangihlusha ukuthi ngihambe ngiboniswe yena, kodwa ngazi nami ukuthi uyena ngoze ngikhambe ngize ngimbone kumabonakude. Ikhona la engahlangana naye nodokotela uKhehlelezi la ngithatha khona wangihamba wangisa lezweni laseZimbabwe. Ikhona la engathwasela khona. Amadlozi ahlukene. Mina amadlozi ngangenwa idlozi lobiyoni, idlozi kuyilona lamoya, ngaphinde ngahlukena na idlozi lamanzi elihamba nenyanga phakathi. Yiwona amadlozi angibusa kakhulu, yiwona even shebusungulele afikayo kumina engibonise. Wona ke kakhulu amadlozi engisebenza ngawo. Uqala kwami ukubona ukuthi nginalawo madlozi, ngaqala ukubona ukuphupha kwami ngoba ngangumuntu ayihlushwa kakhulu ukuphupha amanzi kakhulu, noma ngiphuphe lento ekuthiwa injuza yamanzi le ngabonwa nomba, kodwa mina ngangumuntu awayeyiphupha ngiyibone. Enye into engabona ukuthi naledlozi lomoya leli ekuyilona lobiyoni, ngabona indlela kwesinye isikhathi ngangiphupha uthola ukuthi ngisentabeni ngumuntu okhuleka kakhulu. So ila ngabona khona ukuthi hayi la nginaledlozi leli lesithunya leli lehanje kodwa libanjwe naloma kwabantu bebehamba bengibonela. Ila ngabona khona ukuthi nginamadlozi. Abantu ngiyabasiza kakhulu. Abantu ngiqale umuntu before ngingene kuyena, ngiqale ngihambe ngiyobheka inkinga yakhe la ngisebenzisa khona amathambo ekuyona amathambo amoya, ngiphinde ngisebenzise futhi naso kisithunywa. Ila umuntu esuke sesibheka khona inkinga yakhe, misuka lapho sihamba siyohlala enkingeni yakhe le esuke siyibonile ngaleso sikhathi ukuthi simsiza kanjani ukuthi sikwazi naye ukuthi simnqobele leyo nto, njengoba abantu benenkinga ezihlukahlukene babantu. Akaze ngabhekana lenkinga leyo ukuthi mengihlolela umuntu ngithi angiboni lutho. Abaningi bayaza sebephumela ekhaya, sebephumela esigodleni, abanye bayabakaza ukuthi ingane encane kanje ithathelaphi le ndaba lezi ngaka. Nabanye sebesetshenziswe la ekhaya, hlezi ngibatshela ukuthi hayi la ekhaya kuyaphekwa, ngidinga umuntu obekezelayo ngoba ngiyalazi usizi lomuntu ngoba nami ngiphuma kulona. That's why mengisebenza umuntu ngithatha inhliziyo yami ngibeke kuyena ngoba nami ngifuna ukumpheka ngalendlela nami engaphekwa ngayo. Ukuthwasa kwami ngaqala uhambo lami ngaqala kwaku-2020 kwaku-March. Kwaku-March ikhona la engaqala khona ukusuka kwami la eKZN ngisuke ngezweni laseGoli. Ngathi ngisuke ezweni laseGoli ngihamba ngayizweni laseZimbabwe, ikhona la engathwasela khona. Ngicabanga ukuthi ukuthwasa into enzima kakhulu le abantu abaningi abanye
banye babantu uthola ukuthi bayahluleka ukuthwasa bagcine sebeqhile ekuthwaseni abanye beqamba amanga bethi kade behlukumezeka vele ekuthwaseni akekho umuntu osokwaphuma khona wathi kade ngahlukumezeki ekuthwaseni bekunzima kakhulu nami ngimncane ngimgaga ngicabanga ukuthi iyona into yangenza ukuthi ngivuleke umqondo ngibe strong nasempilweni ngikwazi ukuthi ngimelane nezinkinga zabantu nami ngikwazi futhi ukumelana nezinkinga zami indlela ubunzima esuke sibhekene nabo laphana ngoba laphana ngendlela okunzima ngayo kuvuka ngo3 kuyalalwa futhi ngo1 noma kulalwe ngo12 kusuke kwenziwa izinto zamadlozi ezokwenza ukuthi nawe kusasa ukwazi ukuthi uyimele ube umuntu ngawo lo msebenzi lo wamadlozi ngicabanga ukuthi ugogo uMaNcuba kuyena owangithwasisa naye unzima kakhulu ngalendlela leyo ukuthi akusiyo umuntu ofuna umuntu otefayo indlela engamukelwa ngayo ngamukelwa ngalendlela lokuthi ngangitshethi mina ingane encane kodwa ngathola lapha sengibhekene naye ukuthi hayi lo muntu akanendaba ukuthi uyingane wangithwalisa kanzima ngalendlela leyo ukuthi indlela engathwasa ngayo ngangihlula ngisho na ukudla ukuthi ukudla kwangangeni ngoba ngihlezi ngicabanga emuva ekhaya ngendlela okunzima ngayo. Enye into engabhekana nayo kanzima eZimbabwe ukuthi eZimbabwe basikhuluma olunye ulimi and nami ngiqhamuka la eSouth Africa ngikhuluma olunye ulimi kodwa njengomuntu ngoba into ngangiyimisele ngokuyenza ngafunda konke okwakhona ngathwasa ngaze ngaqeda ngaze ngafunda ngisho nolimi labo abalikhulumayo ngoba ngangiyimisele ngokwenza lento ngendlela engasengihlupheke ngayo nokuthi ngangafuni futhi ukuphoxa abantu abasemuva engiqhamuka kubona ukubona abangithathile bangibeka la ngikhona. Mina ngiyathanda ukuthi njengoba ngumlaphi wendabuko ngilapha abantu ngokweqiniso ngoba indlela engihlupheke ngayo angithandi ngiphinde ngibone omunye umuntu ehlupheka ngulomuntu lokuthi melapha abantu ngenze sure ukuthi umuntu ngimhlolela into eyiyo emenza ukuthi izinto zakhe zivaleke ngendlela engimlapha ngayo ngithatha inhliziyo yami ngibeke kuyena ngoba ngiyabazi lobunzima lobusuke bubhekene nabantu ngoba nami sengadlula kubona before ngihambe ngidlula kwabantu bedlala ngami ngaze ngifike ngize ngibe la. Khona kwesinye isikhathi ukubhekana nokuthi khona umuntu okufike wena uthotha uhluphekile akanalutho esandleni kodwa ngokuthi nami ngumlaphi nginozwelo umuntu ngikwazi ukuthi ngimlaphe bese ngiyamtshela ukuthi ngoba ngikulapha ngicela ukuthi ngihlaqala kuvuleka ungakhohlwa umkhulu bala bakwenze khona ukuthi ube la ukhona ngoba kubalekile ukuthi umuntu umekusiza nawe ukwazi ukuthi ubuyisele ukuhle kuyena kulomuntu lo unomusa kakhulu. Ngicabanga la ukuthi abantu abaningi abangena la esigodlweni abantu engibhekana nabo kakhulu abantu abahlushwe isilwane la uthola ukuthi abantu sebehambe kakhulu izinyanga bethi ekade babekhipha izilwane kodwa mina ngicabanga ukuthi isilwane yiyo into engime ngayo engama ngisho nangayo umhlaba wonke ngithi lento le ayisoze yangihlula ukukhipha isilwane kumuntu ngoba la ngithwase khona isilwane siyaziwa kakhulu yona into omisikhipha nje kakhulu senza sure ukuthi umuntu siyamkhipha lento le yesilwane ngoba siyasazi isilwane ukuthi sivala kangakanani impilo yomuntu. Ngiyakwazi ukusiza umuntu osuke ehluphekile simsuse la phansi simbeke phezulu njengomuntu osuke efuna izinto zokuceba noma izinto zokuthi ephakame empilweni izinto zenhlanhla izona izinto lezo engisebenza ngazo kakhulu lezi ekuphakamiseni impilo zabantu. Mina ukuthwalisa angimthwalisi umuntu mina umuntu ngithanda ukuthi ngisebenze ngenhlanhla yedlozi lakhe ngiyathanda ukuthi umuntu uma ngimsiza ngimqale phansi ngihambe ngiyobheka emuva ekhaya ukuthi kwenzakalani yini le evalile ekhaya and then mase zama ukuthi inhlanhla yakhe siyimbe size sifike lapha phezulu ngoba indaba yokuthwalisa ngicabanga ukuthi le nto lana ishortcut into yesikhashane nawo oyishiyayo mase ihlupha abanye abantu ngemuva. Isigubhu into le engakayenzi kodwa kwamanje kodwa ngiyacabanga ukuthi ekuhambeni kwesikhathi into le ezohamba futhi iphinde imbuleke le yona ngoba ngumusha kule ndima le. Ngichazela ngokuzala wembethe ngicabanga ukuthi lo topic ngiyithanda kakhulu ngiyathanda ukuthi abantu beke bebuye sike sijule kakhulu sichaze kabanzi ngokuzala wembethe ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi asebefike la kumina sebehambe kakhulu abantu uthola ukuthi umuntu kuthiwa wayembula kodwa mebheke uthola ukuthi akambulekile ngiyathanda ukuthi abantu bengizwisise kahle ngokuzala wembethe ukuzala wembethe le yanto le akusomcimbi owenziwayo lapha na ukho umcimbi omele wenziwe nje ukuthi mele sibe notshwala ekhaya noma senziwe ne
mina ngazi ukuthi umuntu umezala wembethe enyangeni ufika nembuzi kuphela and umsebenzi wakho uhanje uyowenzelwa ngaphandle kwesango njengoba uhanje uyowenzelwa emfuleni noma wenzelwe endaweni eyintaba ngoba lapha suke silahla lelathunzi liliyana ewaphuma nalo eswini bese silahla lelathumbi la suke sizivula khona inhlanhla yakho le owazalwa nayo. Ngicabanga abantu abaningi ukuzala wembethe khona la kushayisana khona la uthi umuntu nihamba nimbathise angazi leni imbathisa yona umuntu ukuthi uhlala naye ubusuku bonke kuthi hayi ukuthwasa kwabantu akufanani kodwa mina ukuzala wembethe ngazi ukuthi umuntu sihamba siyomlahlisa lelo thunzi le kunezinto ezithathwayo embuzini hayi futhi zonke bese kuthi lo mbuzi lo muntu lo esuke simbula akayidli leyo mbuzi leyo. Ngiyathanda ukuthi umuntu indaba yokuzala wembethe ihlolisise kahle leyanto leyana. Ngiyathanda ukuthi umuntu umehlolisise kahle leyanto lena ehamba uyibheka kahle ngempela ukuthi umuntu wazalwa yini ngoba abantu abaningi bathanda ukungena esigodlweni ukushayisana nomuntu ekutshela ukuthi mina ngatshelwe inyanga athi ngizalwe wembethe kodwa thina bese siyibheka lento sesijulela kakhulu ngokumoya uthola ukuthi umuntu ayikho leyo nto leyo. Inyanga yathanda ukuthi umuntu wezalwe wembethe ngoba esuka umuntu efuna ukuthi eziveze ukuthi uba kuloyo muntu leyo kodwa ukuzala wembethe ngicabanga ukuthi abantu abaningi ngicela ukuthi beyeke leyo nto leyo uhanje uyozwa ngomuntu oneshow yakhe ukuthi ngicabanga ukuthi umuntu uyazizwa naye emoyeni mesuka enyangeni uthi la ngenyangeni la yangampela ithwasile. Ngicabanga ukuthi uzala wembethe akusina sonke sale sembethe umuntu nomuntu uphiwe isiphiwo sakhe njengami mina for example mina ngazalwa ngembethe ngazalwa ngimbathile lento yahanja yayenziwe ekhaya ukwenza kwami angaze ngayenzela ekhaya ngahamba ngayenzela emfuleni la ngahamba khona ngawulahla leli thunzi leli lapha phansi. Mayelana nokuhlola nokukhanyisa ngoba ngiyacabanga abantu abaningi bazofisa ukwazi ukuthi kwenzakalani la ekhaya. La ekhaya uhlola uphatha nje i300 ufike uzohlola kodwa ngaphambi ukuthi sikuhlolele uqala laphana kagogo lapho ugogo kuyena ukokwendiye kuyena ome phambili kuyena ugadile okwazi ukuthi na umbeka imali yakhe ekwazi ukuthi emukele inkinga zakho mase edlulisa umyalezo kulendlozi lele kuyilona la moya lele lesiyoni mase ngiyakuthintela umoya. Ngiyathanda ukuthi kukhona abanye abantu uthola ukuthi bayafika la ekhaya uthola ukuthi umuntu akanawo amandla ukuthi sikwazi ukuthi simlungisele into yakhe lesuke siyibambile ngaleso sikhathi emoyeni. Akwazi ukuthi umuntu ehambe eyozama uhalf waleyo mali lesimbize yona omunye uthola ukuthi unawo amandla siyakwazi ukuthi simsize kakhulu ngoba nami ngiyasazi isimo sabantu ukuthi abantu abafani. Ngithanda ukubonga kakhulu ngokuthi ninginikele ithuba ngikwazi ukuthi ngiyichazise nginilandele kabanzi ngokuthwasa kwami nanzi isiphiwo sami engaphiwa sona. La ngiyazi ukuthi abantu abaningi bengafisa ukuthi befike bezongibona ngitholakala kwaMashu kaF enkanyisweni ehholo inamba engitholakala kuyona u061 1531173. Ngiyafisa ukuthi abantu becommente ngiyabonga kakhulu laba abazokhomenta kule video lena abantu bebuza imibuzo zona ngizokwazi ukuthi ngibaphendule labaphendule kakhona bekuthi abantu bafuna ukuthi ngibaqalele futhi enye topic mayelana nezinye izinto ngoba ngiyacabanga ukuthi ukuthwaswa kwa la South Africa noseZimbabwe akufani. Ngiyacabanga ukuthi ngabanye abantu abazofuna ukubuza imibuzo abanye befuna ukuthi ngiqala ama topic amanye mayelana nezinto zangale eZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu. Ulandelayo muzohlola uzoqala uhambe lapha imali yokuhlola uhambe ucela lapha inkinga zakho zonke ukuze ngazi kodwa konke okukhulumayo awukhulumi ngomlomo ukhuluma nje ngenhliziyo uma usubeka imali usubuyele emuva uzohlala lapho. Yebo. Songabuyela.
la mama mohamba uhlala kakhulu kule ndawo la uthi umoya ngihambe kodwa ngikhuleke kodwa kakhulu nje umuntu asikodwa bengithatha kodwa ngibuyisela kodwa emumva emndenini wakho kodwa thwala ngihambe kodwa ngihambe ngifuna kakhulu umuntu kodwa ungumama noma umuntu wesifazane noma ngithi mina ngihambe ngifuna umuntu omzali wakho wathi umoya ngcwele ngihamba ngikhuleke kodwa ngifuna lo muntu kathwa kodwa ngibe ngihamba ngifuna odentela ithuna ngoba la ngishuswa ithuna la elihamba kodwa lizothinta yena kodwa kakhulu wathwa kunomuntu la ohamba kodwa waganga ngibuzwa mina elibile gangeni odenta unedela ithuna kodwa lo muntu omzali wakho wathi umoya angibile kodwa lento ngikhulekisa kakhulu ngoba lento yazihamba yazigcina ikudlalela kakhulu odentela ibhade kakhulu samtanga ngathi kunomuntu ohamba wafungisa ethuneni kodwa ngizwa kusendiswa kakhulu yazi into endwanga kodwa ayibomvu ngathi mina kwenzakalana nathi unkulu angibile kodwa lento ngiyilandisa kakhulu samtanga ngathi yazi nekhala uhlala khona ngilibe ngizwa ngishuswa into eyispoki kodwa ngile samtanga ngathi yazi kune room noma ngithi mina kune camera kodwa lo muntu ohamba wafa noma wadlula kakhulu emhlabeni kathwa noma kunento ehanjwa yavuswa kodwa lo muntu wathi uma ngizona lento liba ngihamba ngikhulekise kakhulu khuluma mama khuluma mama lapho ngizwe ngomama ngicabanga ukuthi ukhuluma ngomama angiqala ukuzwa lokho ukuhamba kwakho ukuthi akubanga kuhle nomuntu la ohamba mama waganga ngethuna la ngithiwa ngizwa kahle lo muntu ohanja kodwa wavuswa ngoba lento le yazi umuntu wazi kodwa yazi akafile kodwa akazwa ngizwa mina enganele kodwa ngokuthulwa thumoya leda ngibile ngihamba kodwa ngikhulekisa kakhulu samtanga ngathi futhi yalo muntu lo ngisho umuntu wazi kodwa uvusiwe kodwa uyinto yazi isibongo ngoba unantushwa into yazi elibile ihamba wayihamba kodwa samtanga athi yazi libele ngibona ithunzi kodwa engekho kule gumbu kodwa ngithi mina kwakwelakho thumoya angibile lento le ngikhulekisa kakhulu la ngibile ngishuswa into eyisichitho kakhulu kodwa ehanja kodwa yashawa kwena kodwa ngishuswa into eyisichitho hanje udasha umuntu wesifazane wathi umoya ngcwele ufakaza lo gazi ngizwe umzimba wakho yathi uhamba ushintsha kakhulu wathwa noma ninento la eyisichitho kakhulu ode hanjwa yasetshenzwa kodwa ngibele ngizwa kusebenza kakhulu angazi into eligama lakho kanjani athwa wena yazi baba umuntu kuthiwa uyagula kakhulu noma ngithi yazi ugule kodwa uziyogula ingaphakathi lakho wathi umkhulu lelwele kodwa lento esiyithandazisa kakhulu nje umuntu yazi kodwa kuthiwa yazi uzohanjwa yazi uhlushwa into ekuthiwa izitho wathwa noma nakusezi izitho phela lezi kodwa kuthiwa la noma into eyisichitho le ehamba kodwa yazohlala kwena ngaphakathi angazi kanjani khuluma mama ngingavuma-ke esichithweni kodwa izinto bengakangiphathi isichitho ngingavuma wakona ukulwa nomuntu wami kanje nesichitho lapho laba mesihamba sisebenza kakhulu kodwa sisebenza kakhulu kodwa ngomuntu wesifazane angazi kanjani wathi uma ngizole lento le yazi ngathi ngithatha ngithi nazi yakuphume angazi noma ngithi mina kuphume ndodeni nokuthi angene mina wathi uma ngizole noma kunento la kodwa esetshenziswa kodwa isichitho kakhulu ngoba lento le yazi ihamba kodwa igcina igcwele kodwa into eyisigwagwa kakhulu sembuto ngathi yazi umuntu yazi kodwa ngalibe ngikubambisa into elimali kodwa ihamba yazi ikuphunyuka kakhulu wathi uma ngizole noma kodwa nazi ukuhamba nento elibhade kakhulu wathi mina ngigeze kodwa ngize ngiyokususa umoya wesichitho la mama khuluma ngizwile impela nje ngiyavuma mkhulu isichitho sikhona impela phakathi kwami nomuntu wami siyalwa sekuvelile ukuthi kunomuntu wakhe wesifazane akade naye kunomuntu la mama khona la ngazi ukuthi ufuna ukususa wona ngene yena wathi umoya ngcwele kodwa lesichitho azilibele ngizohlala sithunyelwa njalo wathi umoya kodwa lento sihambe ukuthi siyikhulekise kakhulu ngoba lento izogcina yazi kubangela ukuthi into elibhado mekubambela kakhulu kodwa into eyingozi phezulu kwempilo yakho la